E toi whatalo whātol whapopongalo na lua tala whou mo le nei tai ao. Ua whaamaunia se suesuenga whou, e mawhaiona whaasao taimi o whou mai, pe ala tau whaongaina le poto whaafolinga o masini teknolosi po ole AI, e whai ai ala tau ngaluenga peitai, e onga ni whaale tonu e tūlai mai ai, ma AI lawa fo ile sasi, na suesueina le University o Tako whou mai e lata ile lua se lau, mana mawai o le whase furupasene o ila tau e whaongaina le AI, e tusei whaamaumaunga po o notes o tanga se ngase, na mawale te leo le whaale tonu i whaamaumaunga, le aise whaatangana mai i ngase e saini ai ni malilienga, whaape ai ma le afianga i le vau whou mai ma tanga se ngase. Whaalia le Professor Angela Ballantyne o lena taitaina le suesuenga, e whaapeo le tolu kuatau whou mai na whaia i ai le suesuenga, na lato whaamaoni ai le te leo leo ngao le AI, i a lato ngaluenga whaafo mai. Na mawhaiona whaasawa i o lato taimi e mai le tolu 10 minute, i le lua i tūla i le aso, sa mawhaiona whaasawa mai, e mawhai ai fo iona tusi le AI whaamatalanga ale tanga se ngase, i le taimi lea e tala noa ai ma le fo mai peitai, na whaamaonia le uumi te leo whaamatalanga lea e tusi le AI, masai ai ni vaenga whaaupopo e le moni. Olo opopo le Ballantyne, ina nei whaalangolango telefo mai le AI, ona tele lea ina whaataitai i ai fo mai fo, lea whato a fo watu i le ngaluenga. Ua pālota whaiha o ngā wā o ngā tūlanga lua, e te ina le si itanga e tasi pasene o tutongi lea nau fo mai le matanga luenga wā onga, o le pālota na tāpunia i le asolulu, nā te ai whaiha o ngā wā o ngā tūlanga lua i le ofo na tuuina mai. Ina wasolo i le mālo le whainga o tutongi tutusa, ai ofo mai le si itanga e tasi pasene, o se whainga ua atangia mai ai le mawalalo o le amana ia le mālo o whaiha onga. Pei ona whaalia e Liam Rutherford o le sui o le NZEI te Aotearoa. I le avea i mawhaia onga, mātou te mana na au ia whaata waina, langolangoina, ma whaalo ngia mātou ngaluenga, pei ona tā ua e Rutherford, e mai le aso se fulu valu i le aso lua iwo au kuso, o le aanga i whaia onga tūlanga lua i whanotanga a uni, ma sui o a onga e au fia i pule a onga, tangata whainga luenga langolango, ma le matanga luenga wa onga, e filifili i sila asanga. O le aso muli o le takiwa nui lua whelua 5, po o le aso e whaalia e whaafiafianga mai atu motu ese o le Pasifika, e au fia i Tonga, Kuki Airani, Tokelau, Kiribati, Tuvalu, Niue, Samoa, whaapea Maori. O le aso lua o le vai aso neisa whataunu i nai le tele o whaafiafianga mai i a onga amata ma onga tūlanga lua, ai o le aso moa onga mawalulunga mai Wellingtone, e amatalia i le itulai vai le tai au nei, se ia o ile te o le fitu na nei le afiafi, e mo o mia le pepauru fale po le ticket e mai mo ai i le aso, mai whaia lea i le Te Raupara Arena i Porirua. O le whaatuatuanga ma le whaasayanisi, e maasani o na waaia o ni vaenga e whiti e nai, ai o le toa telefoi, a sa ili le whaatuatuanga o na ngalo leo le whaasayanisi, e whaapena fo ipe asu e sue le whaasayanisi, o na ngalo leo o le whaatuatuanga, o le talitonunga leo whilela kai konsolmano, o le tuainga o le Jesuit, ma o se va ai fetu po o se scientisi e sue na fetu o paneta ma isi mea i le vatea o ia fo o se tangata o to mai whapitoa i mea pa uifo le fonga ele po o le lalolangi o ia fo o le whaatonu sili o le Vatican Observatory pe ua whaingoina fo o ia o le va ai fetu a le pope o bro guy o lo i New Zealand wha solo ni whaamatalanga i a ai ese au fiai ma Wellingtone e whaatatau i le whaasayanisi ma le atua. Na ia sauno ai, e mo o mia le whaasayanisi le whaatuatuanga, e ia ilona talitonunga, e o whaatasi vaenga ne e lua. O lona tuli lo le moni e ala atu i le whaasayanisi, na ala iona ngalue inisi o ngalue ngatitele e au fia i le University of Harvard, o le NASA whaapele MIT, ma malanga ia tunu o le lalolangi mosu e suenga ma saunoa inisi o whaatasinga, ma sa awa ia tua i le sui o le si ufofongo le laumua, le tamaita ea Savelina Kasiano i le whaatasinga na whaia i le afiafi o le asolulu. E lata i leono tausanga ua whaasala i le whalepuipui se ali i au kilani,
Ona o le tala pepelo ilo na whaonganga o le tasi tesi ma le 5 miliona Tala o tupe o le COVID-19 na ioeina e Luke Rivers po o mai kiu ona molianga umai au fia i whainga tau whaasese i tupe mo pisinisi la aiti ma le whaonganga o tupe i awala palapala. Na whaonga sese lea tau lea tupe mai le polkalame na malo lea na whaamata umai mo pisinisi na a fia i le whaamai. Na tula i lea tau lea ilu ma le whaamasinonga i au kilani. Na whaonga e Rivers whaamaumau o tangata e toa lua se lau, ina ia whaatoa tele aila na lisi ma tele aile tupe talo sanga ma ngava ai mai lea polkalame. Whaaliere so upol ofisa o la fonga Bernadette Newman e whaapea sa whaonga e Rivers pepa pepelo e mawainu mera o IRD o tangata ele iyo o mai lawa i New Zealand ma talo sanga i nai tupe. Sa ia whaonga ina luna poto whaapitoa o se accountant e whaiaia na talo sanga. O lo whaawau su engal MSD i tangata ma pisinisi na se pepelo le whainga o talo sanga o tupe mo le COVID-19 e toa fast fuluono tangata ua whaasalaina ma leisi fase fuluiva o lo fuafua tula ilu ma le whaamasinonga. Ua mawhaiona toi maua maini vainga tupe mai i pisinisi e 5 se fululua lea wasilia ma le 2 se fululima afe pe meni ua wha o atu e tusalea ma le 8 se lau tolu se fulutesi ma le 5 miliona Tala lona whaitau au whai. Ua iaini fe au tusia tau wha matau, ua tu ina atu i se tasi o mua vao, ina ua wha sila whalau e tele le beristene le te pāti Maori, John Tamihede i lungo le Facebook, ni tu ua inga ua tu ua ia aise ali i mua vao, i lona wha leanga ina leo se tasi o lau papa wha ilo a le vaenga wha upu whai. Na wha alie Steve Howley, ele i alu ringa luenga i le aso tofi, o nolo na fefe tele, i wha au o 5 se isi a te ia peitai, na ta ue Tamihede o le mata upu ua i leo i le taimi nei, ma ilo ai le wha maoni ma le sao o ia wha matalanga. I li potele li te o New Zealand, na wha ilo ai sa wha onga e Tamihere ata na pueina o le taawale a Howley, ma wha sila e fia maua le e anaina le taawale, o na ua ia wha leanga ina lau papa peitai, na wha ilo e Howley, na alu atu tau mawhai e wha mamalawa ana wha ilo sa wha leanga ina foi, ma ele i aisona manatu o pueina i nisi o na ata, na taunu atu le fale aisoso o atu telefoni, na vili atu wai tangata matau wha matau atu, ona olo o tu ua ia ininga ioinga, na ia tau tino e na tele i whaia, olo ua i 5 leo le mata upu, ma olo o whaia i aisu inga. E telefale tau sia i tangata mātutua na wheawea i ai mātutua o se tasi o tamaitai, ona o le leo le vainga o na mātua. O nisi o whaafita uli na mafuai o na suino fuanga e ave i ai mātua o Sandy, o le whaale tonu i le whainunga o fuala au, whaatumulia whale o tangata mātutua, ma le suia o i o moenga, pe ona lipotia le liti o New Zealand. Whaalia e Sandy e whaapea, na te ai tualo na tamama i le whale mai ona o le tumo o le whale mai, ua le aini moenga wanoa mai maua i le dementia. Na whaalau i loa le liti o New Zealand, o lo i aini vaenga o le whale mai e ai moenga e 2 o lo o tumu i tangata e le mo o mia le tauwhia umi. E wha i le 5 whale o tangata mātutua na whesifia e ai le tamao Sandy malona tina o na o le tele o mafua anga. E au whia i le lei o tau mafa, whaapea i maleta i lua ta i tolu aso whato a wha malu tangata mātutua. Ua wala au Sandy de soifua maloloina, ina ia tau mawhai e whaalelea ia au nanga mō tangata mātutua. E walumolianga ua molia i le sa avea mua masui komisino leo Jeven McSkimming ilona umia ina o niata matanga i lunga o ana masini mai suenga leo i tausanga e wha. Na wha amawai McSkimming a o wha anga solo i suenga i le pulenga matanga luenga e wa aia wha atinonga wha apea tūma nga leo. Na pueina McSkimming i le wha ai ungo iulai ma na wha alawi loa wha alawa i tele lo na suafa i le asonga fua. Na whesilingia Costa o le sa langa lue whaatasi lea taimi e winga i lea mata upu i se whaatala noanga i lungo le 9 i lea wa uli o lea sotofi. Na sau no Costa e le whetau ia te ielo na whaasoa i lea mata upu o na o lea ua i luma o le whaamasinonga. E le i whauluina se talia McSkimming ma alo o tatala i tua e talia no na whaamasinonga i le masino Novema. Na whaalia mua le komisino leo Richard Chambers e lea i se isi e lunga o le tula fono ma o le atuli mata i le ungo suenga ma le whaamasinonga. Tala fōwia mai le si uafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.